Amun dal tole bang pakik tayo na upan ay bang patuan kapakap. Maing samat kot kapangiyong komuyong umasan makinuya lampin net na selokin maur mesewiwi ako ay rem. Kung kaya kiti Kehlail ngayon mo sarawi masan rawat po yung tatok nan mongyong koros may panrong mongyong kan may panrong nan YouTube kan nan radio kan masayin tre ipsapala man ko tren kak Cik-cik lah tuwa seri lukwar wang kamu yo kasama yung kamu dan oral maur dan kakap dan para kapuat nomor yang kausong kamu Jesus Christ apa kami bukat chorus. Amen. Orla penatal dan kawai dan rawat masani Poasoan Kehlail Poatoapoat. Poasoan Kehlail Poatoapoat. Israel rin watawat pangkosanan ni rin. Nan pugen Hebrew ilaw tayo sa geo. Oy rajut kaisak Hebrew isak rajut kaisak makosaya po Abraham awiawi kani mo makot ketun kubrela o kawata kani me Poasoan Poatoapoat pampleu watak po Abraham awiawi kani mo makot ketun kubrela o kawata kani me Poasoan Poatoapoat mengjalan kelang mas kosay penol manet meatan ki Abraham Kaya papayan po son. Begitu nalagi kot, rongkot ni pekarawi awi yang oi magit yelasan nan kanim. Me mi lolo po apan rapaki kanim mo ben kot ketun mi ata kanim mo ban sotay mo mi ban Poatoapoat. Kita lara masanane kanim wet. Abraham o apot rakoros sara koros rai putinan. Kanim mo matangki Kani mo rai men Chaldea kan, the Ur of the Chaldeans, nan puksarang wayo ko siya. Nan way in Mesopotamia, narawat dragon katan ki Iraq. Wasa magoda ka reza. Abraham nang kani mo Ur. Ikamalala me Abraham, niyaso me iputin ang kani mo, kairtanan kani mo, Utuana kilang maur nan kani mut nan ran koros. Soto mekot kilang memau. Bukira Poasoan tapon. Pongi itu kita kena nimal. Sudah Poatoapoat. Sudah Kehlail jangan Poasoan dan kani metu itu met. Anak prama apa? Apa ini koros? Oton nan kani met koros. Rekan kau tekiang kita kena nikan. Rekin uya Israel, mayroong kan, rekin mayroong kan Israel serikan, nang kisinye, uya tiake mo, tiaken kautak yung Israel kot kan me inenen kesumpal Israel, magalang asa me kot tesi Abraham po en mayroong kila naputak Isaac, me kot inoki yung, me koros pan paitasang ren serimenet. Dahil paano matawag ta, tama ka reta Abraham kak song and mayroong kikinaseri. Agian sawo, ye kautek makayo kasang palong ray menansawo kau mo. Apkot mentasiya ezra pa itapo kot kauti. Ap tama song yan ko siya tating klang more mabiyan ang kani mo. Meton nan kani mo pon kinwiwiya. Kakautek yang animalakan. So trip Poasoan Israel. Me Poatoapoat. Nituan Abraham, ikamelele niya sa makot, eker Abraham ang sa wotro itawen. Peker me wiyawiyong. Kamelele me tame kot pan, ket kiyong mausang tolul tame tikitao ano kitikilanan kanim me amusali isang lolew. Ta kasampal pen Poasoan ongim, magtapang kelang. Poasoan ye mekin kol Yai kacang penimo. Rabang kelang ni merere kan liki kan kolak wama berkelang ni melele kan. Poasoan ni kau goti lapit lol. Pakita, pagi nimo en kak Kehlail, en kak ceng. Kau bertong kecayla ramas belanane Poasoan ni natal maur en bil Kehlail. O ni kota kasileng Abraham, o Abraham niya rapake kanim yung me Poasoan Poatoapoat. Tama answer wo kot kasalayang Abraham, ikaw Jesus Christ.
We are going Jesus Christ Kehlail, memang we are Poasoan Poatoapoat na tayo more. Kapantangan sa wo, Christ ay kintraket to samba. Ito na prama bangkilang ilaw kamelele. Poasoan wo, samdama ni Christ akat tuya la aramas. Medala kat to pari yakit sa malaro. Apuk saraw masan yung tayo. Menitapi o Christ miyayer. Maso no miyayer, maso no yangkot, maso no yeyikot, so to mewat mamiya, makatakin maso no mawiyata yegaw Jesus Christ. But he te Poasoan in more. Me panteng o me pan Poatoapoat. Walang kasampalpan. Makatayal menatal way. And we are way Kehlail. Akatayal, tone way, anana katayal and Poasoan tapon Christ. Makatayal maugi. Nanatayal town. So the Bible was a muta kosang ye. And Kehlail, katayal me pan, kalongki way, marwat kaun Jesus Christ, pa koros en kak yang Poasoan tasang pawe, pa en kak melele miye, en sonamau miye, song koros en mau, so to witipipukan, pa ki koros Poasoan tapon Christ. Erikatakin ko siya, wasak sila nane, atama katay wiwiya. Tama katay ramas wiwiya, katay ko complain, kisiwat kan mamiya, song kan mamiya, atama katay solang wiwiya, katay kan wawoy, masan no, masan in kot, Poasoan Poatoapoat parempiliyak, kokota pawe. Erikatay, piltuwat rapram merasap rapaki kani meu, me Poatoapoat, me Poasoan Poatoapoat, katay ramas bil anana katay len an ki Poasoan na katay more, and pil Poatoapoat. Ta kasampalpan katayal and Poasoan ki Christ. Akayara masakan rakasikar tao Poasoan tapon na etan na kayaral kotakan. Aray kasintikitinanikan, yayaray kel, yay Poasoan and ral mo. Akay kin intame yay Poasoan and aray mumotso makayo medal po iral matep. Ap katay solang o katay katin solang. Hey, katay solang me Poasoan tapon, marwat kaun Jesus Christ. Katala na pilpatake yang aramas tekan me ite Poasoan me panteng o Poatoapoat, marwat kaun Jesus Christ. Erta kasampalpan katala na nagtalan Poasoan tapon kaun Jesus Christ. Kayo nan puksaraw masan yung tal ng Korint kayo ralaw salura digdigay sa kayo. Makosaya pasotra yo Poasoan kakasonti. Likin me kot katin kasonetier. Ye Jesus Christ. Sotra yo Poasoan. So tre foundation in more. Makatayal pangka kataylan. Kasan niya tilikin marwat kaun Jesus Christ. Ite Poasoan word makatayalan nane. Katayal. And Poasoan ki. Katayal aramasakan. Mawa magdama wategran mawa kan. Katayalan kanayang atayal totok makatayal wiwiya. Katayal solang kan. Katayal aramas koros. We are solang kay. Kanaya nga tal totok magkatal wiwiya. Pag iso tayo Poasoan, magkatal pan waway, pag aramas taken, masaykin tayang Poasoan tapon, marwat kaun Jesus Christ, ay bilikak Poasoan. Iso tayo Poasoan likin marwat kaun Jesus Christ. Koros utan pan totok, o yei Poasoan marapan totongki, marwat kaun Jesus Christ. Puk saraw masan yung trial na nation na kasinliko. Me koros, me sotra kamelele, me yay Christ, we are sabuli men code, we are anti-Christ kay. We are aramas kay me uwong Christ. Tama yung takimit, pagdalan check, mga pagkitotro aramas, may pinukoko sa liyo, hindi tama Christ, kahit tekini, sabuli men code. Christ, kahit tekini, code. Trial na nagtalang wewe kime, Ime men susa kau kom matikila Christ. Kalau buat kila Christ, porque Christ yang semen tame. Kot uya seme, rai lengar kita perintah wo kowe ke para kiang kot. Marwat kelep me pang uya Poasoan in the trial to talk or Poasoan in the time more. Sotre eu mar, lekin kaun Jesus Christ. Ima karata kecailan ramasan na rong mau patak me kukutong kecail kan ma. Eu songon Poasoan me aramasakan intintayang kataylikin marwat kaun Jesus Christ perkeksang o kukulasang eso to melel. Rawiya anti-Christ kay. Wiray so to kamelele marwat kaun Jesus Christ. Miya me kamelele rabantay me melel kaun Jesus Christ mi abui katigni kot I so ko pa men me kot katarato. We are all maumen.
Resito kami lima kaya kini ikut terong sa mga patang matuwa sa mga babang piti yuguti. Apang kare yang pasan naman ang maura pan mer. Pag soja yung mar magsabi pasan tapo. At ang rong mga patakli kami ko itong tsayakan. Kaon Jesus Christ, ya ita pasan magsayapan pasan tapo, ya ita pasan magsayapan rong. Mara masakan watong child. Aray patak tsayakan. Nani episode Rullens riau rejisak pataki yang child. Ipang watak na bukan wayo, bukan watak bukan wayo episode ko sansal mau. Ong yes, ang bukan pumbayo and are built upon the foundation of the apostles and prophets. Me pil ko tapon pasanin Israel warang kau bil sau ko kau Jesus Christ himself. May ye count Jesus Christ being the chief cornerstone. Me pilan sa water we are takay en bukakay. Na kitalan na we tama kare tabugi. Medyo wata kerewa tu rinda so Christ we are to takain bukakay. Ais me pasanin apostles warang kau o sau ko pa kau. Tama yung kuskusaya kayo tapang lang pasanin sau ko pa kau o pasanin warang kau apostle kau. Is me pinuwet patapatangki magtapang lang Jesus Christ. Magtapang lang sa nan bukan Genesis, lel nampukan Revelation, sotra aman aramas toror makurakos ko siya, lekin kaun Jesus Christ. Ye pasan with me apostle kau, the warang kau o sauko pa kau, huye patapatangki. Kita rong nanin Isaiah benerail kokop, nanerail pungkan. Son par ebuki ngetar kay mon Christ a kasto wiala aramas Israel koper kaun Jesus Christ. Maban ibuti sang ren may podmen mepan wa sabol me government wa ta sabol me government kapag ta sabol me government abang wiya nan marki and people Israel wiya kokop kaun Jesus Christ paita kokop kat. Ye pasanen Apostle kau, ta warang kau o sauko pa kau. So tayo makatwang watak mau kapang rabakin nan puk sarawi tama ka watak kau Jesus Christ. So tayo man. Ita pasan wat magkita pampil kak kitail and pil pataki yung aramas tekan. Marwat kau Jesus Christ. Murin Christ katkatala rin semenan lang o kamarating ni sarawi ni ranim Pentecost pon. Sapol me warang kau me buksara masan me tuwat loan kisiniye pepatasi kinra lak siniye asa me repeta to isma ro yakal kalongi is sotra aman lekin kaun Jesus Christ pagka dapat ita marwat nan buksara masan yung try makakan watong try ko mo kita solang toto pilkin tatapasan tapon Tanda magtay pasan tapon marwat kaun Jesus Christ pulan sa water pasan tansang atail anin kawa kau magtay mong ilal rawat. Magtay ko pupon kiti ko to inta. Anilap. Kot katen animan. Kot ngeneu. Ikitay man ki anilap. Wew so miyarak sin anilap akan. Magtay kakau takyang. So, makatayban uta kasikir tat patatamun marwat kaun Jesus Christ so ta usang ko to magtabil lemlem magtabil kak pasan dabawe so ta ita maran kaun Jesus Christ mo ya pasan and more o katay ko siya men tatakan puka kay Jesus Christ himself being the chief cornerstone tama tatakan puka kay kinuya akin minang kay mo papangkol pa na mesentitro yaw purpose the iyap ko tatakan puka kay mo Akin mo takay lapalayo, mabangkagan kolba na. Basentit pukat. Christ, we are takain pukakay mo ang kutalmen, liki o men sus. Ime kare daw ya kutakain pukakay. Pa en kak kopore kutal pen puinin aramas riyawa to ya layo ran ko, di makatanan puksaro masani. Sudah men sus, sudah men liki, sudah li, sudah hol, sudah serben, sudah putak, sudah slave, sudah slave. Ime enda kami uya takain pukakay. Pasano, me warang kau tatong kay Jesus Christ
Obil prophets kau te sauko pa kau bilang sewote. Ye marut me Israel. Pasan ke Israel tetap meruya. Takain buka kaimu. Bagi garap yang kota kata to Christ buenuya. Takain buka kaimu ang ketai men ligio men susakan. Keryau Magkatalanan kipasan ki mon mawar kang Jesus Christ. Me pasan ki Christ panteng. Makatal kasikir tapon Christ. Rai panteng. Pakita pa kami pasan na natal mo. Katal kasikir pon pai balapuet. Ibang mata kong talan matura lauti sura risak payo risak lemau tan ari. Memen mekin rong ay patak pukat okin kapayada pan rasong o lalakong men mekin kawata imwe pon paibeo ye Christ me paibo ye ime paibo niyaso pan kachauta o lapaketa o lapalan kisiniyang iptongi mo ay sa pano la bagi ekokotar pon paibeo ye Christ me paibo Kita anak-anak dalam moren pasan pun buat kau Jesus Christ. Lama kita pan watak ren mawe kan entame nan matu isu entame. Mungkin kapaya tamasan rasong o lalakong men mungkin weir pasan en imo o weir ta lol pun pai. Yai isong naramas menit menan nan puksaramasan ni me ang main samba panlel ang kasi-kasikat takot ang main samba so to solang main sa manalulan ang main samba more solang uya more and ang maayo miyan so magtaypa mimi pong kotokan nanaka no sang koros me wow oh iken pepolen kot iken kelen kot ay yang yego wawai kutilanan o takot met Ay, kayo isang ye. Pagkita minan, wow. Ay, isang nan supukat. Magkatalanan, nagkatalan pasan ta, atay pasan en teng. Waniyang sa magkatay pang kotilanan, wow kan. Enter, iting kitay. Kitay enter, luwatala. Kitay enter, may ito ang atay mauran, saulang en luwatala. Pwede masajan kayo, mga kaya, mga iting kitay. Karapen kota kan muitong try dalam bilik kukutilanan wakan pag dalam bilik kapuy Kehlail so chorus dalam nasa mawin Ari tane lapa ke panlel siniyang laut panlel imo te aramaso o esote pano la pagi kokotar pon paibeo kasi ya Kehlail makasigar tapon Christ Atal more pan teng. Atalen more and solang re pan teng. Pagkatay pasan ta. Bawe. Ibang wata krayo nang bukan matu ralau tay sakpano rito kay sakwalu. Ibang song yan kawewe. Ibang pil watak na bukan way. Bukan bukan pompeyo miya pil labin lokaya may pil rapaki. Sito pil tiarta tuwa nang bukan wayo kartay pan. Watak nang bukan wayo. Ngayon kawewe ni pompe. Matu esak puno esak walu tane, and I say unto thee, and I say also unto thee, that thou art Peter. And upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And eribilin tayong uk. Kowe. Peter. Pon paipuet, ibang kawata ay momotso. O wanimun nan hell dan ang palugo sudah pangkakan kawela na coba Roma udah cry niaso megkatay pansong kataylan rapaki tam kauno song-songan masaninan irekan nan puksara katay ma asoto itara tal wewe ki kataylan anak kataylan rob-rob la lol kola rapaki tam nan lokayan Greek ape kosaya Peter mowe kau no kacang kaya nama orang siapa lima orang kau, isme armaskan keninda mengai. Ada siapa kau, rekin tamak kamu, abang so kau person baptized, Elijah, abang so kau apa kau,
A Christ ka naman rin lang isi magmailin tamang a Peter tane ikaw mo supplement quote Messiah. Ar Christ so bilang o masaniya lang. Met pa ko Peter name Jonas. Pagkaya kinarwas may kasaliw men quote. Are men kena sa me ko Peter o bon pipe ibang kawaday mo mots. So to woni mun hel bang kakan ko wala. Ada bang lang nan Lorean Creek menda Petrus o Petra. Petrus we are sintakay chiki Petra we are level chakayo. Ay. Okay? Ari, may pasong watek o totong ke Petrus o Petra. No, insan sa long trial. Petrus, he was a men Pompey, kisang general, putak menta. Petrus. Okay? Petrus. Pagi Petrus. Lokoyang Creek. Ere may pasong watek o totong ke Petrus o Petra. Okay? Christ inda. Christ katin masani. O indayang uk. Kowe Petrus. O bon Petra wet. Ibang kawaday mo mutso. Peter magsinta kayo, Petrus, yay Christ may Petra, yay may pai palabo. Niyan sa may Christ masani, o bon pai po ibang kawaday mo mutso, so rin tinang Peter ko ay mo mutso pang kawaday mo. Kada kan Peter may kalupulan ni lopo. Christ. Ni Christ ay matalan ni lobo peni katin masani ni kier. Po sotra sotra menara mas toror pan ko to ya to dogen komo. Christ masani met po kisang ni testimony the way kata me Peter we ayo. Imekarta Christ masani giyong. Kowe Petrus. Pan tayo, kowe Petrus, kowe kisintakay. O bon Petra wet, bon pai palapwet. Bang kawaday mo mocho me soto wani mun palago bangkakan kawela pagita pagi ekokota bon pipewet basanin mo mocho wet yei kaun Jesus Christ ime kareta kani mo te pilara masamen bang kokota basan ki marwet kaun Jesus Christ apa uya aramasamen te pil kani mo beban ten open Christ masanier kitailanane kitailan basan ki Christ. We town kan kisin wasakan magtay ko sa lalopil naman style aramas. We kupuran coat. Koros yan kakpasan tapon ay palapwet. Bon marwet. Count Jesus Christ. Okay silu when kairala tama kitailan na kitailan pasan ki Christ and we are passing in a trial mode. Kailan naramas ligin Christ at kakuya tamegot. Kitay naramas makitay siya depan pasan pon Christ. Sota megot mawew tal bangkak tal muyata po Christ sota yang. Nan Yohanes 5 resolution 5 ako saya Christ ni peni akatin masani ngay metugan waino. O rakan kumail. Memen me patitiyong ye o ngay ong I ban utan wa toto. Pagkumail sa kakuya, megot ma iso depan yeyang kumail. Ibang pala watak kumail akik masurong mau. Nan iwan ni siralaw day sa limaw ni pen Christ akatin masani yang sapol mawaranggaw. Ngay matukan waino. Orakan kumail. Memen me patitiyong ye o ngay ong I ban utan wa toto. Pagkumail sa kakuya, megot ma iso depan yeyang kumail. Pag kumail sa depan kakuyata, megot, may sa depan, yeyang kumail. Pain Christ, masa ni rapukat, kaya ginaramas. Pain ni masa ni yung kutayal aramas. Meligi ni, soto megot trepang kakutaylan. Uyata, pampak toto kutayal aramas, kinrapaki ki atayl ananakan, atayl kelikan, ligin Christ. Soto megot maukin parata bagi Christ soto yang katail panto langer nan pare umakaw. Riya kita isa kuano
Kehlail anane bosan tabon Christ. Wama Christ sudapan yang kehlail. Atail inokap the New Year's resolution gan sudapangkak and paida. Mami yang mauren mas nan par mering magketai selamen mauren ki. Lampam pa kejojo ketai kan wiya tamu ketai simen wiya apa ketai sel tiang pa. Buksaro masani litu and deep. Ketai wiya la slave ke. Isme ketai slave bang deep. Ketai kan men wiya tamu mawa setekak pergi. Kele naramas me ketai wiya tongki. Christ sudah yang atal mor karata ketai setekak wiya ta mekot ban mau. Atal mor makdai situ pan pausan tapon Christ nan para kapuat dapan puralau bel repeat mor makdai men goto sanger nan parcok kaki yang kata seras kipen ngai amen ngai nan para kapkan megin yang wiadai New Year's resolution kan te kapuen nan para kapukan ibang kata seras kian so megin yang beren ki sakasakawan pompe ikan tunai hokilar pergi mai pansong yan song kapatala yawon rerena jadi sakaunan pare umanisma bedlel ranslisha ikanger song mauret po yesme hokilar karata nam paraka bukin song wiata penai kele ni no paret bangkomalsang ni misakau. Bisa cara memastikan jangan murta makdai men kukutu sanger makdai pilpang wiata trail inokapun nan para kau ekakan kayo nipong wow pawedi try men wiata tong kaya try ke okay wow pawedi nangin sakau Januari riau iki skeni luwat banantia okay Sanwari silu, pemiama kay nawang, miama kay kay nawang, nani bang pet. Talal maisak, kapang kilamay bang sakaw. Mela logay, talal maisak, magsakaw mga tani talal maisak. Okay, kasi lunran, tani salaka kay menimap ipet kita talal maisak. Mau bang ulat puanta riawan mi potolong ay koturulan na pero ngay nim. Ay siya tumim bang kilang. Okay, kasi lunran. Kapayaw, wikew, imis yang ikaw, iban sa kalaman ni market wo may sa tuang ray. Wala mo nan ay no mo nan, mo buyay la baglan laba ko to. So mau, inak ngay masay tayo banta. Lapag mapatupor sang nan, kita na itala lumaysak nan, pagkapitiya tiyar, kapuronga ram maurin mas, tama bang kareta? Christ, so tayang. Bahasan ni natal mor luat pagkatapos sudah bahasan dah don Christ. So lebih bilta inaukan magdamay na para kapuat mak Christ sudah yang sudah mekot maafang kapuat tapi kita wata kay nan geniwanis seklemau dan seklemau sudah mekot try kapuat ama sudah yang kita. Arimen kongong lagi koros aramasakan bil saulang koros bil Then bil luwatalan maurin saulang kita beliau nane Kehlail nan para kapuat dalanan beliau Kehlail atal maur Poasoan wet ama kita sakin terlukur lang Christ ayat meimen pataki yang kamu masota Poasoan ina maur kamu nane Poasoan tabon Christ nan para kapuat wa am plan am song koros am kosanti am New Year's resolution koros engkak paita engkak mau bagi Christ ye yang muk ambil kejalan kata tu betul tak